Mi nastavljamo dalje sa našim proučavanjem. Vi se sećate da smo prošli put govorili o obećanju Svetoga Duha, a samo malo da vidim, opet ovaj moj, o obećanju Svetoga Duha. Danas govorimo o celta na krštevanjeto so duhot. Imamo i sledeće teme koje su pred nama. Ja sam rekao da će imati ukupno 6 proučavanja i evo nas jednu po jednu temu ćemo proučavati. Koji cilj ima Duh Sveti u našem životu? Za čega nam je dat? Koja je bila svrha kada Isus kazao dobro je da ja odem, kad odem, ja ću ga poslati ka vama? Utešitelja. A za čega da ih uteši? Jesu bili žalosni? Zar nisu sami kazali, Isus kaže, nemojte se plašiti, nemojte se bojati. Ja idem, ali ja ću ponovo doći. Ali dok se ne budem vratio, postoji neko ko će u svakom trenutku biti sa vama. A to je u stvari Duh Sveti. Koji cilj ima Duh Sveti, ne samo tada, u tom trenutku, za svoje učenike, i mi znamo da su oni njega primili, posle Isusovog odlaska sa ove zemlje, nego koja je svrha delovanja Svetoga Duha u našem životu. Pognite glave da se pomolimo. Oče nebeski, ti si ispunio obećanje. Ti si poslao Hrista da nas otkupi. Gospode, ti si ispunio obećanje i poslao Duha Svetoga da bude u nama. Pomozi da razumemo iz reči tvoje koja je svrha, koji je bio cilj što si to učinio i da doživljavamo prisustvo Svetoga Duha svakog trenutka. Molimo te to u Hristovo ime. Amin. Kada primamo Svetoga Duha? U stvari da znate da postoje dva mišljenja kada je u pitanju Duh Sveti. Prvo je neposredno pokrštevanje со вода. Dakle, to nije trenutak kada se neko predao Hristu. Ovo da znate veruju pentakostalni vernici, da kada neko se predaje Hristu, tada onoga trenutka je dobio i taj dar Duha Svetoga. I oni smatraju da je to jedan proces sazrevanja u hrišćanskom životu. Slično tome uče i po svojoj teologiji metodisti. I prvi adventisti, odakle su u stvari došli? Upravo iz metodizma. I na samom početku i oni su imali to svoje razmišljanje u tom pravcu. Ali kada čitate dela apostolska, onda vidite da postoji jedan drugi razlog i zaključak koji je pod broj 2. Во исто време со крштевањето со вода. Da li se to uvek događa? Da li neko koji je kršten vodom, trebalo bi da bude kršten i Duhom Svetim? Da li se i to događa? Moguće je, ali da li mora da bude pravilo? Ajde da vidimo kroz ovo proučavanje. Zašto? Zato što ovo naglašavaju reformne crkve, evangelističke crkve. Ja ne znam šta vi mislite o tome. Da li se slažete sa broj 1 ili sa broj 2? Molim? Sa broj 2? Sa broj 1? Aha. Dobro. Aha. Hvala ti puno. Dakle, zapazite, imamo argumente, imamo događaje koji nam govore i u jednom i u drugom pravcu. Apostol Pavle govori o krštenju Svetoga Duha i kaže da se to događa u trenutku krštenja. Kad čitate Rimljanima, Galatima, Efesima. To je u stvari njegova želja. Kada se to dogodilo? Šta se dogodilo kada se Isus krstio?
Odmah kad je izašao iz vode, vidimo Duha Svetoga koji je vidljivo, to je bilo potrebno tada da vidljivo dođe, da oni koji su prisutni znaju to je Mesija koji je došao među nas. Čuo se glasa neba, imamo Duha Svetoga koji dolazi u obliku goluba. Mi nemamo samo, dakle, jedan primer za to. Recimo u delima apostolskim, Duh Sveti dolazi posle obraćenja. Šta se dogodilo u gornjoj sobi? Koliko ljudi se sakupilo u gornjoj sobi? Se sećate? 120 njih, 120 ljudi. To je bila pedesetnica i ko su bili ljudi koji su se sakupili tamo? Oni koji su verovali ili oni koji nisu verovali? Oni koji su verovali. Zar je moguće da verovali su već određeno vreme, ne znam koliko, ali najmanje 3,5 godine koliko je Hristos bio sa njima, a nisu imali Duha Svetoga? Nisu primili Svetoga Duha. Mi, kada pogledate drugo poglavlje, onda imate silazak Svetoga Duha. U 4. poglavlju su apostoli, prvi apostoli, tamo se opisuju učenici koji su naknadno primili Duha Svetoga. Bili su kršteni, verovali su, ali tek kasnije dobijaju Svetoga Duha. A onda imate u 8. poglavlju dela apostolskih jedan interesantan događaj. Filip propoveda među Samarjanima. I tamo se događaju i znaci, i čudesa, i krštenje. I onda on govori o Duhu Svetome, a oni kažu, mi nismo nikada čuli uopšte da postoji Duh Sveti. I tek kada su Petar i Jovan došli iz Jerusalima i kada su stavili ruke na njih, kaže, primili su Svetoga Duha. A sad imam jedno pitanje. Zašto nisu primili Svetoga Duha kad su bili obraćeni? Kad su poverovali? Nisu bili? Aha, još nisu bili spremni, nisu bili zreli. Dobro, imamo još neki komentar? Dobro, ne zavisi od svakako, dobro. Da li mi sa svoje strane treba da izvršimo svu potrebnu pripremu, da poverujemo, da prihvatimo? Šta kaže Isus Hristos? Idite i naučite sve narode. Pa onda, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I onda kaže, krstite ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Dela apostolska, 19. poglavlje, imate sledeći slučaj kada je u pitanju Sveti Duh, a to je, tu se opisuju efeski vernici. I Pavle se susreće sa 12 učenika koji su bili sledbenici nekoga Apolo. I prvo postavlja pitanje, da li ste primili Svetoga Duha? A šta oni kažu? Mi uopšte ne znamo ni da postoji Sveti Duh. I posle propovedanja oni dobijaju Svetoga Duha. Postoje 3 slučaja koji nam jasno govore da krštenje Svetim Duhom može da dođe u isto vreme kada i krštenje vodom. Kao u slučaju samoga Isusa Hrista. Ali i ne mora. Prvo, Isus je kršten Duhom u trenutku krštenja vodom. Sad mi kažete, da li je Isusu bilo potrebno obraćenje? Je li trebalo? Uopšte, da li je Isusu i trebalo krštenje? Ne. Drugo, u delima apostolskim 10. poglavlju, jedini slučaj gde su ljudi prvo primili Duha Svetoga, a onda su se krstili vodom. Zapazite, čak obrnuto, prvo su dobili Svetoga Duha i kada su primili to, pozvani su da budu kršteni vodom i oni su to uradili. Treće, Pavle je bio kršten 3 dana posle primanja Duha. Je li 3 dana bio slep? On je već bio pod uticajem Svetoga Duha, on je prihvatio da je Isus Hristos Mesija, jer šta je njemu trebalo? Samo to. Sve drugo je znao, on je bio farisej.
a onda je bio kršten da bi mogao dobiti oproštenje svojih grijeha. Imam još jedno pitanje. Da li je krštenje duhom nešto što se događa samo jednom ili što može da se dogodi više puta? Molim? Pogledajte sljedeći citat. Izvinjavam se, ovo smo prošli, evo ga. Isus svakodnevno beše krštevan со Светиот Дух. Koliko puta? Svakoga dana. Šta je radio svakoga jutra kada je ustajao? Molio se. Razgovor sa Ocem. A trebala mu je sila. Isusu treba sila da ispuni volju Očevu. Molim? Zašto? A zato što je bio kao čovek u telu. I da bi mogao da bude naš savršeni primer, on se odrekao svoje božanske sile za sebe. On je imao božansku silu i koristio je kada je lečio i činio čuda za druge. Ali nikada nije pomogao samome sebi. Ajde da vas podsjetim. Isus sedi kod bunara Jakovljevog i žedan je. Pa je li mogao da učini čudo, da ta voda u bunaru se polako podigne gore, a on samo da uzme ruku pa da... Je li mogao? Ali to nije učinio. Znači, Isus nije koristio silu za sebe, samo za druge. Kao što nismo samo jednom spaseni od greha, tako nam je potreban Duh Sveti svakoga dana. Zašto? Da li svakoga dana grešimo? Nenamerno, ne želeći, ali znate, čim imate misli samo ili reči, a pa i postupci, mi grešimo. Isto tako, spasenje, odnosno uticaj Svetoga Duha, nije dovoljan samo jednog trenutka, nego svakodnevno. I zato spasenje je naša stalna potreba. Pogledajte, u stvari, na neki način 3 etape koje hoću da spomenem, kada je u pitanju samo spasenje. Prvo, Правно, легално. šta to znači? Mi smo spaseni, odnosno omogućeno nam je spasenje kada? Pre 2000 godina. Omogućeno nam je kada je Isus Hristos platio cenu otkupljenja za svakog od nas. Ali drugo, Денес секојдневно умирам за себе. svakodnevno mi umiremo. Svakodnevno je potrebno da dobijamo silu da bismo mogli da živimo onako kao što Gospod očekuje od nas. I treće, Конечно спасение. kada će to biti? Kad bude Hristos došao, kad budemo otišli svoj kući, onda će se ono ostvariti. Sad, zapazite, spasenje je proces. Idemo tekstu Efescima poslanici 1.13. Во кого и вие, слушајќи ја словото на вистината, евангелието на своето спасение, во кого и верувајќи сте запечатиле со Светиот Дух на ветувањето. Šta kaže ovde? Da smo zapečaćeni Svetim Duhom. Šta znači ovo vetovanje to? Mi trebamo to da uradimo. Zbog čega? Vi ste zapečaćeni, dato je obećanje i ispunjeno je obećanje. I sada mi sami želimo s celim svojim srcem da to se ostvari u našem životu i svako za sebe. Dakle, u trenutku obraćenja nama je omogućeno spasenje, ali ono što ostvaruje spasenje jeste Duh Sveti koji svojom silom deluje u nama. A međutim, pogledajte sada sljedeći tekst. И не се опивајте со вино, во кое разврат, туку исполнувајте се со Духот. Čime treba da se ispunjamo? Sa Svetim Duhom. Interesantno da je ovo povezano sa pijanstvom.
Ja sam se pitao šta Pavle ovdje hoće da kaže kad govori o pijanstvu. Da li se osoba može opiti ako popije jedno piće? Dobro, sad zavisi šta, ako je nešto jako žestoko, ali ako neko popije pivo, pa neće se opiti odjednom. Ali još nešto, ako neko pije od 5 sati popodne pa do ponoći, bude pijan, koliko dugo ostaje pijan? Da li sljedećih nedelju dana bude pijan? Ok, moj deda je bio alkoholičar. Pušio je 3 pakle dnevno i pio je, ali baš onako, znate, baš je ne često, ali kad se napije, onda je to bilo katastrofa. Jednom je, noć je bila i sretne jednog čoveka i kaže, izvini druže, tad su bili drugovi, jel tako, sad su gospoda. Druže, a gde je kuća Janka Ramača? A u stvari pita za sebe, za svoju kuću. Toliko je bio pijan da nije znao da nađe svoju kuću. Ali kad je došao, onda nije bio agresivan, razumete? Legao je i spavao je i ujutru. Koliko traje dugo? Ujutru, sutra dan, kažu boli glava, nisam nikada pio pa ne znam, ali ne traje to danima. Zašto to kažem? Kada primimo Svetoga Duha, da li je dovoljno da to bude samo jednog trenutka? Kaže, ne opijajte se vinom, ispunjavajte se duhom, ispunjavajte se, neka to bude stalno, neprestano. Ako mu ne damo priliku, Duh Sveti, znate, će sljedeći put da bude tiši. Koji primjer da uzem? Evo, sad imamo ovdje ovaj mikrofon. Recimo sad vi mene jasno čujete. Ali ako bi ja uzeo neki prekrivač, neko ćebe, pa stavio od gore, jer bi se čulo jasnije ili tiše? Dobro, tiše. Ako bi stavio 2 ćebeta, pa 5, pa 10, ništa se ne bi čulo. Zašto to kažem? Mi Svetoga Duha moramo prihvatiti, pozvati i dozvoliti njegov uticaj u našem životu. Zašto? 30. tekst. I него жалостете Светиот Дух Божи, со кого сте запечатени за денот на избавување. Nemojte ga žalostiti. Kad se žalosti? Kada utiče, a mi ne želimo da prihvatimo, ne želimo da primimo, ne želimo da se pokajamo i dalje činimo greh. Tada žalostimo Svetoga Duha. Znate, postoje stvari koje utiču na naš duhovni život. S jedne strane je proučavanje Svetoga pisma i molitva gdje mi se približavamo i stalno postojimo, kako kaže apostol Pavle, gledajući preobražavate se u to isto obličje. U kako gledamo u Hrista? Kroz njegovu reč. Gledamo šta je on činio, šta je on govorio i na taj način to menja naš karakter. Uz čiju silu? U silu Svetoga Duha. Silu Svetoga Duha. Ali isto tako, ako ja to ne činim, a stalno moje misli su samo upravljene prema nekim telesnim stvarima, odakle ćete dobiti silu za novi život? Onda nema. Ne znam da li vam se nekada dogodilo da ste vi nekome nešto rekli, ili je neko rekao vama nešto što nije dobro. I kad ste primili ukor, onda kaže ljudi, znate, ja to samo tako kažem, ali ja to nikad ne bi učinio. Jeste čuli to nekada? Ja sam to samo tako rekao, naljutio se na nekoga i sad kad bi mogao, ja bi sad njega. Ali kaže, to sam samo rekao, ja to nikada ne bi uradio. Koliko je daleko od onoga reći i uraditi? Samo ako imate priliku. Zašto neko nešto nije ukrao? Zato što nije imao priliku, možda bi ga neko uhvatio pa bi završio u zatvoru i platio kaznu, šta god je, ako je neki veći prekršaj. Dragi moji, što više izgovaramo reči koje ne verujemo,
mnogo je lakše da ih poverujemo. Tako, na taj način ožalošćavamo Svetoga Duha. Zato hrišćanski život je jedan proces. Možemo kazati, malo je ljudi koji su doživjeli promjenu u jednom trenutku. Jako malo. Kada čitate o Josifu u Starom Zavetu, kaže kada je prolazio pored, kada je bio kao rob, kad su ga braća prodala, kaže da je prolazio i video je šatore svoga oca, a ništa nije mogao da uradi. I onda kaže, u tom trenutku se potpuno predao Bogu, da Bog vodi njegov život. U tom trenutku. Malo je takvih. Ili sad smo spomenuli Pavla, kad je bio Savle, tada, tog momenta, pred Damaskom, on je doživio potpuno promjenu svoga života. Zašto kažem da je proces? Prilikom obraćenja mi primamo Svetoga Duha. Evo jednog poređenja. Ajde, setite se malo, vi koji ste stariji, kad ste bili mlađi, neki koji, ali ima neko ko se posljednji oženio, udao, uglavnom je to bilo neki dan prošlosti. Ali setite se kad ste bili mladi i kad ste trebali da uđete u brak. I mladoženja ode i zaprosi svoju buduću nevestu. A onda prođe određeno vreme. Mesec, 2, 3, oni budu vereni, je li tako? I ta veridba. Šta je veridba? Obećanje da će oni udružiti se jednoga dana, kada bude venčanje, udružit će svoj život da budu zajedno. Dakle, brak je nastupio kojim trenutkom? Činom venčanja. Šta to znači? Veridba znači obećanje vernosti. Tada devojka i tada mladić kaže, da, ja sam usmerio svoju pažnju samo na tebe, mene drugi ne zanimaju u onom smislu bliže kontakta, zato što sam obećao sebe tebi. Mi obećavamo vernosti našem Gospodu. Vernost koliko dugo? Do kraja, ceo život. Ceo život. I što se više ispunjavamo Svetim Duhom, Duh Sveti radi u našem karakteru i mi doživljavamo promenu od onoga što nije dobro. Vratimo se na naše početno pitanje. Da li je krštenje Svetim Duhom u toku obraćenja ili posle njega? Evo odgovora. Izgleda дека искуството на истовременото крштевање со вода и со Духот Божји план за верникот. Сите они кои го прифаќаат проповеданиот Христос, да го прифаќаат и ветениот Дух. Zapazite sada, imate dve stvari. S jedne strane kaže istovremeno, može da bude istovremeno prihvatanje Hrista i dobijanje Svetoga Duha. Ali i ne mora da bude tako. Evo još jednog teksta. Покајте се и нека се крсти секој од вас во името на Исус Христос за простување на гревовите и ќе го примите дарот на Светиот Дух. Зашто за вас е ветувањето и за вашите деца и за сите они што се далеко колку и да сака Господ нашиот Бог. За čega služi krštenje? Molim? Da bismo mogli da dobijemo oproštenje naših grijeha. Jer krštenje vodom, a onda dolazi i krštenje Duhom Svetim. Krštenje vodom da bi se očistili svi gresi koje god je neko učinio do tog trenutka. A onda smo čisti, da, ali odakle nam sila da više ne grešimo? Sila Duha Svetoga koji nam pomaže, koji nas ispunjava, da možemo da ostvarimo ono što smo obećali. Zašto? Zato što je krštenje je samo simbol. Krštenje je samo simbol. Čega? Čega? Ajde da vidimo tekst.
Zato со него се погребавме преку крштевање во смртта, за како што Христос воскресна од мртвите со славата на Отецот, така и ние да живееме во нов живот. Čega je simbol krštenje? Smrti, čije? Isusa Hrista. I čije još smrti? Naše. Kao što je Hristos sahranjen bio, a onda umro i vaskrsao, to isto se događa sa nama kada budemo položeni u taj vodeni grob i ustanemo. Simbol Hristove smrti i simbol naše smrti. Simbol Hristovog vaskrsenja i početak našeg novog hrišćanskog života. Kao da Bog kaže, posto stvarno želiš da živiš po mojoj volji, svi tvoji gresi u prošlosti bivaju očišćeni. Uzmite Hrista. Da, Isus nije trebao da bude kršten, zato što nije učinio nijedan greh. I čak i sam Jovan Krstitelj, šta on njemu kaže? Pa ti trebaš mene da krstiš, a ti hoćeš da ja tebe krstim. A šta kaže Isus? Ostavi sada to, treba nam ispuniti svaku pravdu. Šta to znači? Isus se ponižava, Isus ispunjava svaki mogući moment da ga niko ne bi mogao osuditi da nešto nije uradio kako treba. Da vas nešto pitam, šta znači krštenje duhom? Dobro, za krštenje vodom to znamo. Šta je krštenje duhom? Nemojte samo ja da propovedam. Šta je krštenje duhom? Neki samo šapuću, kažete? To je? Dobro. Pečat čega? Potvrda čega? Aha, da si ti svoj život predao Gospodu u ruke. Da si njegov. Kao odgovor potpunog predanja. Kad se ja svakodnevno predajem Hristu, ja se krštavam duhom. Vodom sam kršten za... Da li će biti greha i posle toga? Ne, recite mi zašto imamo pranje nogu prilikom večere Gospodnje? Pa to su ti gresi koji smo učinili gdje nas je Sotona naveo da uradimo, nismo hteli, nismo planirali, ali smo pali i sada dobijamo proštenje greha. Ali ta sila nas ispunjava, daje nam, prvo nas, uticaj Svetoga Duha jeste da uopšte se pokajemo. Da li bismo se pokajali da nema Svetoga Duha? Ne bismo priznali svoje grehe. Ali i sila da živimo po njegovoj volji. Postoji još jedan razlog. Predanje Hristu prilikom krštenja u stvari nije bilo potpuno predanje. Mnogi tek kasnije to čine. Ja ne znam da li se to vama dogodilo, ali da vas podsjetim na čega mislim. Šta je bilo sa Nikodimom? Da li je Nikodim znao teoriju? Jako dobro. Jako dobro. Ali šta mu Isus kaže? Nikodime, ti imaš znanje, ali to znanje te neće spasiti. I ja ne znam da li je Isus ikome tako direktno kazao, valja ti se nanovo roditi. Promjena moraš da doživiš. Hristos kaže da ti intelektualno znaš, ali u praksi ti to nisi sproveo. Da li je to uvek iskustvo? Znate kad je Nikodim prihvatio Hrista? Tek posle njegove smrti i vaskrsenja. Jovan 15. poglavlje. Imamo delovanje Svetoga Duha. Јас сум вистинската лоза и Отецот е мојот лозар. Секоја лоза на мене што не раѓа плод ќе ја отсече, а секоја што раѓа плод ќе ја очисти за да раѓа повеќе плод. Јас сум лозата, а вие сте лисјата. Кој е во мене и јас во него, тој ќе роди многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Isus je čokot, a mi loze. Isus kaže, bez mene ne možete činiti ništa. I sad zapazite u 5. tekstu, kaže da rodi mnogi rod.
kako se dolazi do stanja da ne rađate, a onda počnete da rađate i onda imate treću kategoriju da ne samo rađate, nego da rodite mnogi rod. Kako se to događa? Šta to znači? Sad me molim vas pažljivo pratite. Kad sam doselio ovde i prolazio, video sam i sada gledam svaki dan jako mnogo vinograda. Doći će sad uskoro proleće kada će početi jako mnogo da se radi. Ako je cilj vinogradara da loza rodi rod, kako će da rodi rod kada je on odseče? Kad sam prvi put u životu se susreo sa vinogradom, to je bilo u kući mojih roditelja, ništa nismo znali o vinogradu. I sada, znate, pozvali smo jednog čoveka koji zna i ja sam imao zadatak, imao sam 15 godina, 12 godina tada, da okopavam vinograd. Dobro, motika i okopavaj. Međutim, kada je loza već bila, znate, krenula, a on došao pa sve isekao. Ja skoro da zaplačem, razumete, šta radi sad ovaj upropašćuje sve? Nije zato što nisam znao zbog čega se to radi. Postoje dva glagola u grčkom jeziku koji su jako bliski. Jedan je aero, a drugi je aideo. Pogledajte značenje. Podignuva, krenува, возdigнува, возвишува. Ајдео, значи odstranува, trga odstrani celosno. Šta vinograda radi? On loze koji su pri dnu podiže pa ih vezuje. Zašto? Loza će se isprljati, neće doneti rod ako bude se vukla dole po zemlji. Tako i duhovno. Bog hoće da nas podigne. Tada ćemo roditi, ali druga stvar je kako će se dogoditi da od roditi rod bude više da rodi. Postoji rod, ali može da se dogodi da još više rodi. Šta će uraditi? Kaže, počiće da seče. Da odstrani ono što je višak, da izbaci se ono što je suvo da bi došlo do toga. Da li je orezivanje lako? Ajde da vas podsjetim šta je bilo sa Jovom. Je li mu bilo lako kada je bio orezivan? Jako teško, bolno. Neki su doživjeli čak i tragedije, kao što je bio i sam Jov. Neki su izgubili svoje mile i drage, ali dragi moji, nije cilj Božji da mi budemo povređeni, već da se izbaci, odstrani ono što nije dobro. Da se oslobodimo svega toga. Sjetite se Jakova. Šta je Jakov radio u toku cele noći? Borio se. Nije znao sa kim se bori, ali je svu snagu upotrebio da bi savladao neprijatelja, jer je mislio da je u pitanju neprijatelj. Borio se sa samim sobom. Šta on na kraju kaže? Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Da bi Jakov bio pobednik od onoga varalice, da bi postao Izrael, da bi postao pobednik, on je morao da doživi orezivanje. I zato tekst kaže u 15:5. Ja sum lozata, a vi ste lisjata. Ko je vo meni, ja zvo nego, moj ke rodi mnogu plod. Zašto bez mene ne možete da napravite ništa. Zašto je upotrebljen glagol ostanite u meni? Zar mi nismo već na čokotu? Može da se dogodi. Može da se dogodi. Dakle, mi nismo prirodno deo čokota. Ja vas samo podsjećam, u Rimljanima 11. poglavlju. Šta kaže za nas? Da smo mi se šta? Anakalemili. Prava loza je Izrael. Jevreji. Ali kaže, pošto oni nisu hteli, vi ste se nakalemili.
mi smo postali deo. I zato u 16. tekstu kaže: Вие мене не ме избравте, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да родите плод и да остане вашиот плод, за се што ќе побарате од Отецот во моје име да ви даде. I pogledajte šta kaže Elena White. Останувањето во Христос значи постојано примање на неговиот дух. Kako Bog proizvodi rod u našem životu? Ako je Duh Sveti u nama. On nas savija, on nas obrezuje, on nas podiže, on čini sve da dođe do prave istinske duhovne reformacije. Ako ostanemo u nje, zapazite, inicijativa je kod Boga. On sve deluje, on sve pokreće. Ali šta je naša uloga? Da mi dozvolimo. Da mi to dozvolimo. Znate, kao deca. Kažete mi, kako ste vaspitavali svoju decu? Unučiće, šta god da je. Sad imate unučiće. Da li nekada morate da im kažete, ovo moraš da uradiš? Da li razumeju? Baš i ne. Ali nekada morate da im zapovedite, zato što nisu dovoljno zreli da bi mogli sve da razumete. A kada dođu u tinejdžerske godine, kako je onda? Onda je mnogo teško, ali tako? A onda morate da upotrebite mnogo znanja i tehnike i načina da ih ubedite da nešto treba da urade, jer oni imaju svoju slobodnu volju. U noći Hristovog vaskrsenja, u Luci 24. poglavlju, Isus Hristos je otvorio pismo. Tada im je objasnio, 47. stihu, da je oproštenje dostupno svima. U 48. stihu kaže: sada kada znate to što sam vam otkrio, budite moji svedoci. I onda imate 49. tekst. Ете, јас ќе го испратам ветувањето на мојот Отец врз вас, а вие останете во градот Јерусалим додека не се облечете со сила од висината. Ostanite u Jerusalimu dok ne dobijete silu. I onda kada čitate Jovan 20:22 kaže: Isus je dunuo u njih da prime Svetoga Duha. Koji je poseban cilj koji Bog ima sa krštenjem Svetim Duhom? Pavle kaže da sada mi vidimo, ali samo kao kroz staklo, nejasno. Ali kada Duh Sveti nas ispuni, da li će ljudi videti da smo mi danas bili u molitvenom domu i da smo bili pod uticajem Svetoga Duha? Šta će videti? Kako im govorimo? Način, šta im kažemo? Kako se ponašamo? Koliko smo ljubazni? Koliko smo predusretljivi da nešto im pomognemo, da nešto uradimo za njih? Videće se da smo bili sa Hristom. Dakle, cilj izlivanja Svetoga Duha jeste da budemo svedoci. A Elena White govori o onih 10 devojaka koji su čekali ženika. Pogledajte citat. Тие има една цел. Една тема ги проголта сите други, да ја откријат сличноста на Христовиот карактер и да работат на проширувањето на Неговото царство. To su dve stvari zbog čega dobijamo Svetoga Duha. Pogledajte šta je cilj. Целта на изливањето на Светиот Дух е да бидеме сведоци. Прво, да ја откриеме сличноста со Христовиот карактер и второ, да работиме на проширувањето на Неговото царство. To vam je kao što novac ima dve strane. Ajde mi kažite, imam ovde u ruci 1 denar. Šta je sa prednje strane? Znate vi to? Broj 1 i ima tamo neki, šta su to zraci neki, je li tako? Nešto ima, dobro. Kažite mi šta je sa druge strane? Mislim da sam čuo od...
Pitao sam se da li je to pas ili je vuk? Šarplaninac. Ok, dobro. A denar ima dve strane. Šta kaže ovde? Šta je cilj? S jedne strane, hristoliki život. Osoba koja će živeti onako kao što Gospod kaže. I sad hoću da vam kažem da je Elena White, još dok je bila Elena Harmon, prvi put doživela uticaj Svetoga Duha kada je imala 15 godina. Zapazite, ne govorim o viziji kad je dobila viziju, nego sa 15 godina ona je prvi put doživela uticaj Svetoga Duha. Bila je na molitvenom času, zajedno sa određenim osobama, i tada je izgubila svest, izgubila je snagu i morali su da je doslovno odnesu kući. Vi znate da je ona tada bila pripadnik metodističke crkve. Nešto se dogodilo. Nešto se promenilo u njoj samoj. Ovo će sada biti malo duži citat, ali zapazite šta kaže. 6 meseci niti jedan oblak, odnosno senka, nego zatemni mojot um. Mojot postojan napor беше да ја правам Божјата волја. Се чувствував дека сакам да им помогнам на моите млади пријатели да дојдат до светлината и секоја можност да биде искористена од моето влијание. To je hristoliki život. Неколку ноќи се молев за они кои побараа да бидам воведени во целта на работа и молитва за другите. Kažite mi, koliko tinejdžera znate da su proveli celu noć na molitvi? Kad ste vi bili tinejdžeri, ste se nekada molili cele noći? Idemo dalje. Целото моje битие беше исполнето со служба за учителот Христос. Се чувствував како мало дете кое доаѓа кај Бога како мој отец, барајки од него да ми открие што да правам. Кога Бог ми ја откри мојата должност, почувствував голема радост во исполнувањето на тоа. To je hristoliki život. Idemo dalje. Ме напаѓа специфични потешкоти, но со Исусовите насмевки кои го осветлува мојот живот и со Божјата љубов во моето срце одев по патот со радосен дух. Takav život je vodila ona. Ali podsjetit ću vas na jednog drugog čoveka. U pitanju je Hudson Taylor. To je bio prvi misionar u Kini. Bio je jako vredan, bio je jako predan poslu i u ranim 40. godinama njegovog života on je osetio da mu nešto nedostaje. I molio je Boga da napravi tu promenu koja je potrebna u njemu jer se osjećao suviše slabim da bi mogao da uradi posao koji mu Gospod dao. Pre toga je bio vredan, ali nije bilo roda. Nije bilo rezultata. I onda je doživeo promenu. I on piše o toj svojoj promeni sledeće. Сега беше светол христијанин. Претходно беше оптоварен, без одмор, без душата, но го остави се во Исусовите раце и му дозволи да делува секогаш кога зборуваше на состаноци како да излигуваше нова сила по тоа, а во практичните работи на животот доби нов мир. Ljudi su ga znali kao jednog jako nervoznog čoveka. A ne samo da je bio nervozan, nego toliko je bio nekako odbojan. Ljudi nisu voleli da budu u njegove prisutnosti. A onda je doživeo promenu. Još nešto. Možda se nekima to neće svideti, ali ne zbog našeg života, već zbog njihove odluke. Hristoliki život ima moć da privlači ljude. Неволјите повеќе не го возбудува како порано. На еден нов начин се го предаде на Бога и остави повеќе време за молитва. Наместо да работи до доцна навечер, одеше порано на спиење и стануваше во 5 часот за да посвети време на Библијата и молитвата, каде поминуваше 2 часа пред да го започне својот работен ден.
Kada sam ovo prvi put pročitao, ja sam doneo odluku da to bude i deo moga života. I ujutru ustajem u 5 sati da bi proučavao do 7, onda ide doručak i onda idem na posao. Bez uticaja Božjeg sile mi smo nemoćni. Nemoćni. Mnogi rod možete doneti samo pod uticajem Svetoga Duha. Da vam spomenem jednu drugu osobu. Charles Finney je pored mnogih slabosti ostao veliki evangelizator Amerike u 19. veku. Inače bio je advokat, ali je shvatio da on duhovno ne raste. On je sposoban u svojoj pravnoj službi, ali duhovno ne raste. I molio je Boga da učini promenu u njegovom životu. I doživio je pravo, istinsko krštenje Svetim Duhom. I pogledajte kakvi su bili rezultati. Mnogo se молев, по вечерешната служба се повлекувам колку што можам. Станувам во 4 часот затоа што повеќе не можам да спием и учам и се молам. Целата зима читав само Библија и голем дел од неа како да беше нов. Целото писмо изгледаше исполнето со светлина. Не само што светлината туку, како да Божето Слово беше инспирирано со нов Божji живот. To je Hristoliki život. Kada Hristo živi u nama, onda se otkriva, rekli smo, ova 2 cilja. Целта на изливањето на Светиот Дух е да бидеме сведоци. Прво, да ја откриеме сличноста со Христовиот карактер и второ, да работиме на проширувањето на Неговото царство. I na kraju želim da se podsjetimo da posle krštenja Svetim Duhom Finney je počeo da svedoči drugima. Ranije je svedočio, ali nije bilo uspeha. Ljudi su slušali, čak i klimali glavom da je to tako, ali nisu donosili odluku. Mesecima je propovedao svome šefu, koji inače bio sudija, međutim, posle tog iskustva samo jedna rečenica je bila dovoljna da taj sudija kaže: verujem u ono što govoriš, da je zaista Bog taj koji hoće da vodi i moj život. I putovao je vozom kroz predele Amerike. I dok je putovao, ljudi su obraćali se samo od jednog mesta dok nisu stigli do drugog mesta. Neverovatne stvari je Bog činio u njegovom životu. Slično Petru. Sjećate se kada za Petra kaže da išao je i kada je njegova senka prešla preko bolesnika, oni su šta? Ozdravljali. I mi se divimo tome. A Isus kaže, činit ćete čuda i veća nego što sam ja činio. I Finney završava, kaže ovako. Не можам да се сетам на нито еден кој му сум му зборувал, а да тој веднаш потоа не се обратил. Божјето Слово има таа голема чудесна моќ. Често доживував дека неколку зборови би го потреселе поединецот како стрела. Елена Вајт govori da je imala slične rezultate. Сакав да зборувам за Исусовата љубов, сакав другите да ја искусат таа света радост. Продолжив да се молам за секој од моите млади пријатели посебно. Се додека секој не му се предаде на Исус, секој се обратил кон Бога во период од 6 месеци. Zar ne bi bilo predivno kad biste za nekoga, dok vam je stalo, molili se tako da za 6 meseci on postane Božje dete? Jer mislite da je to nemoguće? Šta mora da bude uslov? Kod koga je problem? Gde je rešenje? Problem je u meni, a rešenje je kod Boga. Šta znači krštenje Svetim Duhom? Šta znači? Ponavljamo ovo stalno, iznova. Целта на изливањето на Светиот Дух е да бидеме сведоци. Прво да ја откриеме сличноста со Христовиот карактер и второ да работиме на проширувањето на Неговото царство. Namjerno sam hteo da ponovo ovo pročitamo zbog ovoga sledećeg.
zašto krštevanje to so Svetio Duh ne je dadeno? За да направите нешто на личен план, за да се чувствувате близки со Бога, за да ги видите манифестациите на Духот преку чудата. За čega nije dat Duh Sveti? Nije dat. Kaže ovde, ako hoćete nešto vi sami da imate neku korist. Sjećate se kako se zvao onaj koji je doneo novce, pa hoće da kupi Duha Svetoga? Simon Vračar. Aha. Ne možemo mi upotrebljavati Svetoga Duha, nego dozvoliti da on upotrebljava nas. Drugo, da bismo se osjećali bliski Boga, evo ja hoću, Gospode, daj mi da ja budem bliže tebi. To je sebičnost. I treće, da bi činio čuda, što je hteo i sam Simon. Nemojte zaboraviti šta je, i posljednji slajd, šta je cilj? Da ja otkrijeme sličnosta so Hristovot karakter. Sličnost sa karakterom. Drugo, da rabotime na proširuvanje to, na njegovo to carstvo. I završio bih sa jednim događajem. 1929. godine jedan švedski par otišao je u srce Afrike da budu misionari. Bili su u svojim kasnim 20. godinama. Otišli su iz relativno sigurnog kampa i krenuli u džunglu. I došli su do mesto Dokna u Kongu. I narod ih je odbacivao zato što su mislili da su zli duhovi, zato što su oni meštani, domoroci bili crni, a oni su došli beli. I žena je toliko bila hristolika, da jednostavno je samo svojom pojavom i svojim osmesima privlačila ljude. I onda su im rekli, možete da živite s nama, ali samo ako budete napravili kuću koja je izvan našega sela. I oni su napravili sebi jednu kolibu koja je bila udaljena 800 metara od sela gde su bili sami meštani. Drugo, kaže, ne želimo, možete da ostanete među nama, ali ne želimo uopšte da nam govorite. Ne smete ništa da nam pričate od onoga zbog čega ste došli. Kako možete da propovedate nekome kad ne možete da govorite? Šta se dogodilo? Jedan jedini kontakt je bio sa jednim dečakom koji je svakoga drugoga dana dolazio da im proda jaja. On je imao 8 godina. I ništa nisu kazali, samo su došli, primili to, platili mu i to je bilo sve. Malo kasnije žena koja se zvala Svija je molila se za tog dečaka, molila se za njega. I počela je malo nešto da mu govori, dečak, znači deca su malo prijemčivija i Svija Clark je pričala tom dečaku. Međutim, onda je zatrudnela i dobili su dete. 2-3 sedmice posle porođaja, dete je dobilo malariju i umrlo. Toliko se razbolela da je bilo jako teško i njen muž je toliko bio pogođen da je zaista bio razočaran i praktično prokleo je Boga rečima, Bože, upropastio si moj život. Sahranio je ženu, vratio se natrag u misionarski kamp odakle je došao, a tamo je devojčicu dao jednoj porodici koji su se zvali Eriksonovi. Bio je toliko ogorčen da je napustio hrišćanstvo, vratio se u Švedsku odakle je bio rodom i možete zamisliti šta su Eriksonovi mogli da urade sa jednim malom detom. Devojčica je bila u pitanju i oni su je dali jednom američkom misionarskom paru koji su se vratili u svoj rodni kraj Minnesotu. Agi, tako je bilo naziv deteta koji su oni dali, udala se za jednog propovednika koji je predavao kao profesor u jednoj školi. Jednoga dana došle su novine
koje su bile napisane na švedskom jeziku i ono što je privuklo njenu pažnju je bio jedan spomenik na kome je bilo napisano ime njene majke, koja je umrla još tamo u onom selu. Nije znala švedski i zamolila jednoga profesora da prevede taj tekst, zato što je u pitanju bilo ime koje je bilo njoj poznato. Pisalo je o oblasti gde ima jako mnogo hrišćana. Mnogi su se obratili. I nekoliko godina kasnije pozvana je na jednu evangelizaciju koja se održavala u Londonu. Jedan od govornika govorio je o imenu gde je umrla njena majka. I kazao je ovako: tamo sada, posle 20 godina, ima 110.000 hrišćana. Posle 20 godina 110.000 hrišćana. Šta se dogodilo? Agi je toliko bila oduševljena da je htjela da se sretne sa tim govornikom i da ispričaš šta je bilo. Molim te, pričaj mi o tome. I onda je otkrila. Govornik je kazao ovako: tvoja majka, Svija Flod, me je dovela Isusu Hristu. Ja sam bio dečak koji je donosio i prodavao jaja tvojim roditeljima. Da li ste zapazili šta je potrebno? Šta čitamo? Hristoliki život i hristolika služba. I ja bih želeo da to doživim. A vi? Amin. Neka bude tako.